አንተ እዳ ያለብህ ተበድሬ ሰርቻ አድግ ብለህ በእዳ ውስጥ ያለ ምን ነው የሰማይን በር ረሳኸው هلا قرأت باب السماء يا من تبحثون عن الوظيفة ان انت سرا فلاقيوች سرا متفلقوت ايها الشاب انت وطاتوي لماذا طرقت الابواب كلها ونسيت باب الله من كلهم برا انኳኳ በዘመድ በወገን በሰው هده ስራ ለማግኘት ጣርክ አልተሳካልህም ምን ነው የሰማይን በር ረሳኸው አንዴ ዘመናችን አንድ ወጣት እንዴት ዱዓ መፍትሄ እንደፈጠረለት ሲናገር يقول ما تركت دائرة علمت أن فيها مجالا للوظيفة إلا تقدمت لها وقدمت الواسطات والشفعات ምንም የሥራ እድል አለ የተባለበት ቦታ ላይ ሁሉ ቀርቻ አላቀም ሄጄ አመለከትኩ ቢሆን እንጂ በዘመድ በወገን ለመግባት የጣርኩ ቢሆን እንጂ ግን አልተሳካልኝም ዩኒቨርሲቲ ተመርቄ ሥራ አጥቻለሁ يوما فنصحتني والدتي مذكرة لي بأن النافع والرازق هو الله عندي እናቴ የእናት ምክር እንዴት እንደሚጠቅም ተመልከቱ እናቴ አስታወሰች ልጄ ሆይ ራዛቅም የሚለግስም ሪዝቅን የሚጠቅም አላህ ብቻ ነው አረወደ አላህ ፊትህን አዙር አለችኝ እናቴ እሻልኩና የእናቴን ምክር ተቀበልኩ يقول فدعوت الله في تلك الليلة دعوة صادقة ለሊት ተነሳውና አላህን ዱዓ አደረኩ እውነተኛ የሆነን ጥሪ ጠራሁት ለመንኩት አላህን فصليت صلاة الفجر في المسجد ከዛም ጧት ሳነጋ ሄጄ ሱብሂ ሶላት ሰፈሬ ሰዎች ጋር ሰገድኩ ከዛም እኛ መስጂድ ጋር የሚሰግድ አንድ ትልቅ ማናጀር አለ ትልቅ ካምፓኒ ማናጀር ይሰው አገኘኝና ሰላም አለይኩም አለኝ ዘየርኩት እንዴት ነው ስራ አገኘህ ብሎ ጠየቀኝ ያለኝን ተጨባጩን ላናገርኩት በልስኪ ዛሬ እኔ መስራ ቤት ናለኝ እሱ መስራ ቤት ሲቪኤን የካሪክለም ቪቲ ማመልከቻዬን ይዤ የትምህርት ውጤቴን ይዤ ሄድኩለት ቃለ መጠይቅ አደረገልኝ ወረቀቴን ተመለከተ ወዲያው ቀን ስራ እንድጀምር አደረገኝ يقول فعلمت علم اليقين ارغطنيا وك بان النافع والرازق هو الله ميلغس ميتقم الله ብቻ ነው ወደሱ መዞር እንዳለብኝ ተረዳው سبحان الله يا رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تسمد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوسد ጌታችን የሁሉም በር ተዘጋግቷል ያንተን በር ተመለከትኩት ክፍት የማይዘጋ ነው ይህም በር ምን ነው ብናንኳኳ يا من أنتم خلف الزنزان እንግዲህ ሐማችን ጭንቀታችን በጣም እጅግ ብዙ ነው ግማሹ እስር ቤት ውስጥ ይማቀቃል ያ አንተ እስር ቤት ውስጥ የታሰርከው ይታለ አንተ በእስር ቤት ውስጥ ከዱንያ ተነጥለ ቤተሰብ ተነጥለ ታስረን ያለው ምን ነው ያ አላህን በራት ተንኳኳ ብቻ ذكر صاحب الكتاب الفرج بعد الشدة والضيق عند تلك عالم الفرج بعد الشدة والضيق يا الله رداتا ፈረጃ ከጭንቀትና ከጥበት በኋላ የሚል ኪታብ ላይ አንድን ታሪክ ተከሱ ላካፍላችሁ አንድ ሰው የመካ አገር ነዋሪ ነው ይህ ሰው ወታደራዊ ስልጣና ይሰለጥን ነበር ጨርሶ እየተመለሰ ወደ ቤቱ ከልጆቹ ጋር ከናፈቃችሁ ባለቤቱ ጋር ተገናኝቶ የሚጫወትበትን ሰዓት በጭንቅላቱ ያስታወሰ ወደ ቤቱ ያቀናል ቤቱም ደረሰ ቤት እንደሚጠብቀው አገኘው بعد وصوله بثلاث ساعات بيتم كدرس كسوس ساعات بحلا والابتسامة تعلو شفاء الأسرة بيتو بدستا يتراجع ويدائب الأطفال لجوتشو قاية يتجعوت يالا فجأة وبدون مقدمات يعلم لما استنقق دمقت جاء من يطرق الباب بشدة براف بحيل ميكوفك صمت عنقوا فخرجت فإذا برجال الأمر يسألوني باسم كامل كذا بسوطة دهن النتوش ناتشو بوليسوش ሙሉ ሰሜን ጠየቁኝ እኔ እንደሆንኩ ነገርኳቸው ከዛም ያስደነግጠኝን ዜና ነገሩኝ قال ብሎ አለኝ አንተ قتلت فلان ابن فلان وانت مطلوب للعداله አንተ ገሌ ገሌ የሚባል እዚህ ቦታ ገለሃል ለፍርድ ትፈልጋለህ አሉኝ يقول يسوع على اسودت الدنيا في وجهي الدنيا في تلي ጨለመች وفقدت اتزاني راسي مقطعطر አቃተኝ ولا مصدق مع اسماء مسما ورما من الشالكم وقلت لنفسي وربما قد تشابه الأسماء وربما حصل بعض الخطأ
ምናልባት የስም መመሳሰል ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል አላም ተሳስተው ሊሆን ይችላል የራሴን አረጋጋው ለሁሉም እስኪጣራ ብለው እስር ቤት ውስጥ ወሰዱኝ ቤተሰቦችን ናፍቄያቸው ካገኘዋቸው 3 ሰዓት ነበር ይላል وبعد ايام اخبروني ان انكاري لا فائده له ከቀናት በኋላ መጣው ነገሩኝ እኔ ማስተባበል ትርጉም የለውም لان الشهود موجودون አንተ ስለ መግደል የሚመሰክሩ ምስክሮች ተገንተዋል ተባልኩ يقول انني وربي لا اعرف القتيل ولا اعرف الشهود እኔ በአላህ ይሁንብኝ የሞተውንም ሰው በእኔም ላይ መሰከሩትን አይቻቸው እንኳን አላቀማለ ብቻ يقول فجلست في سجن 15 عاما من هم وغم 15 ዓመት ሙሉ ሚስቴ ልጆችን ተነጥሌ በጭንቀት በመከራ እስር ቤት ውስጥ ተወርውሬ ያሳለፍኩት يا الله وبعد مرور هذه السنوات جاءت المفاجأة ከዚህ 15 ዓመት በኋላ ይፈታ ይመስላችኋል لا ከባድ ነገር ጭራሽ መጣበት ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الأمن لأستعد للكتابة الوصية دهننتوش متونا جمعة طات لينو سبحان الله متونا بل تزجاج وصية عدرا متصفو نقر كالله صافالو من هالو يكذابو حلا وأبلغوني أن هذا آخر يوم في حياتي وأن وقت التنفيذ للقصاص حان وقته أني مقدلبت يانسو بمقدلي أني مقدلبت ساعات ندرس نقروي ዛሬ ዱንያ የመጨረሻ ቀናት የመጨረሻ ትንፋሽ መተነፈስባት ሰዓትናት ተዘጋጃሉኝ ደነገጥኩ ፈለከኑን የሸሃዳ አስባሉኝ ثم اقتادوني الى ساحه القصاص ودمجدلበት ቦታ ወሰዱኝ ተሰቅለው ነው የሚገደለው وكانت الجموع كبيره በጣም ብዙ ስብስብ ነበር ያለው በጣም ህዝብ ተሰብስቧል وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني ነገር ግን አላህን ማስታወሴ ምላሴ ላይ ይመላለስ ነበር ወሰዱና እዛ ቦታ ላይ አቆሙኝ አይኖችን ጥፍር አድርገው አሰሯቸው እጅና እግሬንም በሰንሰለት ጠፈሩኝ وبدا المسؤول في تلاوه البيان يفردون بين عند سو قوم ማንበብ ጀመረ يقول وفي هذه اللحظه ذكرت الله በዝቻ አጭር ቅጽበት ውስጥ አላህን አስታወስ ودعوته اللهن لمنكت وقلت ربي إنني مظلوم وأنت وعدت وأنت صادق في وعدك الله وي أني تبدي يالو أنت ونتبلهال أنت دقمو قلبك قبه نقر ونتنيانا وأنت تسمع دعوة المظلوم أنت يتبدل سوتش تريد سماله وأنا مظلوم أني تبدي يالو بالاو بتنو بما لاك ونقر ناصر مستعمل يتوروركوت وأنت علام الغيوب عند تبدل كدم أنت تاكاله أنت يروك أواك جيتان فوتو